大家平安，jawai tu chua ka teman-teman na makatila na sulibat. Saka tu chua ka teman-teman orita supui na kainu atsama sa imazay tua Korinto wa sangasan. Imazay tua tiro sulatan, imazay tua ita karam patyo 20ka tu tiro karam. 哥林多前书3章1节到23节。Labdek ini kakena na makaya a ibu tanumun a paru ijo a saruan a kinizangan no babak ku pinaru rumaman anan mun tuanu kini susuan tai kiri situ a kemasawasawanan kuno pina teketekeran tua atim a tatekerem noa rumaman ini ka kuno pinakakanan toa kinsa ayat toa inianan kamu na makaya keman kumali tutu inianan kamu na makaya ayat toa kematsawanan mun pai asika izwa nuanu para pataratara nuanu ribu-ribuan aki ini kamu na kematsawasawanan saka namayanan tua kakudan nua ikatsawan anu kakudan pai pasatay Paulo aken aya zuma pasatay Apuro aken aya zuma wuta nu mayatan zua aki ini ka na kematsawanan anu varung pai ti Apuro na masang anema ti Paulo na masan nanema na masan sa sekolah namen tua cemas sakamaya a uri temiaka paki susu tua cemas dan umum au na pasusu amen sakamaya tua patara sini papu sensengan dan umum nua marai-rai dia kena na temarem ti Apuro na jemiis lakwa a na papa zangar mavan a semas pai manasika azwa na temarem katwa azwa na jemiis ini ka masan na nema ana masam pazangar amina zwa na papa zangar a semas hakamaya au azwa na temarem katwa azwa na jemiis mamau au uri sikirai anga tua kisamula noa masicidil sa pakarwai noa cemas pai sikatajaran namen noa cemas aki pu sensengan timun maru uma mun noa cemas maru uma mun uta noa cemas ku sikirain toa sini papu sauan dan nuaken noa cemas sake ki paru matsau-tsau rusa uma semam pa ira di toa uma au sasan umai yanga api tevavau noa zuma no tsau-tsauan lakwa uri seman uma timanga nangwa aki papauringau tuki uri kudai ayatwa amin Yesu Kristo no pineneta seman pa irad nikaanga no tsau-tsau wa uri makaya seman pa irad toa zuma au izwa seman uma api tevavau tusa pa irada semang king semanggi semang kaulayan ata semang kasyu semang semer semang jamian uri maklang ngazwa tara kini pusen senganan noa masicidil
aya toa uri mapatsun toa zwa adau. Pai sapui ya uri papar temali-mali awa zwa sapui uri sikilingau toa tara kini pusen-senganan toa tuki na makuda. No kamayan inika na makaparak azwa kini pusen-senganan ki pakarava azwa tsau-tsau. No malama azwa kini pusen-senganan ki masimpu azwa tsau-tsau. Lakwa timadu ki maru na mavirada nga kemasi darat toa sapui saka mapas ling. Tara kemelang mo tu uma mun kakadihayan toa cemas. Tu kinizang mo noa vavak noa cemas. No izwa tsau-tsau kemaparak toa uma noa cemas. Ki kaparaki noa cemas di madu. Ayatoa na masam parava cazwa uma noa cemas. Au aichu uma noa ya mavan timun. Nakuya ki vetsa ki madu. Pai no izwa tanumun puvaru-varung aken ayaya toa patara cawan noa ika cawan situ cuan tanangwa kisang manguru timadu toa sika masam kapuvarungan cau-cau. Aya toa aicu ika cawan cauan no pasunan noa cemas na masang neka no patarvan. Pai mayatucu azwa vincikan ni toa sisiu. Nakuya cauan noa papu varu-varungan cau-cau mavana uri sipa serapai noa cemas daya madu inaya. Au izwa uta vincikan maya tucu. Kemelang cemas tu neka no patarvan noa kinemeneman noa papu varu-varungan cau-cau inaya. Au pai nakuya siki zenge kinudan noa cau-cau. Nanemane manga nimun penulat. Ati Paulo, ati Yapuro, ati Pitiru, ika cawan, valut, macai, situ cuan, anu tevri langa. Nimun penulat. Au timun ni kilisitu mun. Au noa cemas di kilisitu. Aicu kai noa cemas. Satu cuaca zaman-zaman sini pupatarvan tanujen 跟上帝的关系。信仰是我们跟上帝的关系。愿保罗这一段勉励带领我们停下思考片刻。上帝已经为我们立好根基，身为内涵建筑师的我们，务要检视目前的建筑状态，在日常生活中加把劲，构筑能经得起考验，同时能提供遮蔽、安歇和宽慰给需要者的建筑物。Sinaya aicha papasapi kata jaja cemas 跟上帝的关系。Sinaya tu suaka jaman-jaman。Sa aicha sini pagi nemen tanujen， 上帝已透过耶稣基督主动跟人建立关系。那么我可以用什么方式跟上帝建立关系？Sinaya aicha sini pagi nemen tanujen tu suaka jaman-jaman。Sa cinana kemalu aki nemen ayakana pasmarau ka inuri。亲爱的上帝，谢谢你让耶稣成为我的信仰根基。这根基是坚实、坚若磐石，永不动摇的。
求你帮助我做好信仰的建筑工事，稳固缺失之处，使之经得起考验。奉主耶稣的名求，阿们。mali tu chua ka jaman-jaman na makatina misila silang sumupu kilaroi tua kainwa cemat latina na mangwa tu chua ta kini adavan 大家平安。